Chancellor Ndene University ya Chuka Professor Erastus Njoka norite thirikari guthangikira na kwagirithia barabara ya Marimanti gwita uragita akiuga nithukia nene amwe nio kwithirwa igitumirwa bo kathante eri wake arugite kuthithia ko barabara yo gugateithiria kinya kuthia ugendi na biashara ikagira ya mambura ma uragiti marankoroki maranyukagiria muthenya gwa igoro kiaranire na andiki bathe tora wari Vice Chancellor wa Ukabero wa Chuka University Professor Erastus Njoka kuonania maundu matene mara mekikaga mara mega nundu kuri maundu mara mati mega lakini tuga mara mega kuri mengi muno mekarikaga gutiga kwina kuri antu makwina baba gindu kira ke nabata muno ni wigucano uri okuretwa antu magauka ma community ya Tharaka Nithi makaragia mari bamwe kogu mari bamogu no amenderwe buria maendeleo mankithie guku Njoka akiuga thirikari mono ya Tharaka Nithi babatiri kuraithiria kurimo na gwikirwa rami kwa barabara ya kuma Marimanti kugendaga tongaga ciongo mwanka terino cia Uragit irikirie twa kinene Uragit lakini wachuane mbire bo gutikio riu baba ni benda barutwe barabara impega nundu ni tukwaria bo atali wana kirima kimwe kia Tharaka gira giraca muno kithiururukirwe ni barabara mpaka iguru nikenda atali magaukaga kuona na magauka baba Uragit makona bantu bake baina business ikuthie mbere na nino bukabua barabara cia rutho na maundu mau mangi monthe magwaka into permanent baba cia rutho ikagitani waku Njoka tariritie anti kuona buguri bumu kaire milioni ciigana tugenagira na kuria andu makararaga maugite festival wana kuria andu magaukaga wana ria gutina festival itha cionthe nontu antu wengi muno ni mareciretie muria magauka guku riu kiria ikwendekana ni kundevelop baba batuike tourist area kana tibu nontu ni gateway ya big national park na ni area iria atari mangi ukaga mathiurukite Tharaka Nithi yonthe wana kundu kwingi gwa Kenya makarikiriria baba ya Potera Weru TV kumantere cia Tharaka Bito Paul gwa kabithe.